Hetna BELAP Cookie Channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote Juni February ni sim li ni ho a emi time sa kon chile van noi Thusoh chung chum kil khom ho Du masanga The Wire News Porter in ahin ta alang audio clip thu to kisaya adi lo Hetna ding a Truth Lab a nakipilut chu jan hi chun court a hearing a in hi chi a chun audio clip ba ki za auto CM Biren Aw-so 93% akibang'e tin akisezin hi heading khat chu The Wire News Porter in Manipul tapes ti as series nga langa na sodo u audio clip ma chun CM Biren in Manipul buina hi amana pat do chule he chi chung thu a credit zong akila in hi The Wire News Porter in ahin sodo zo chun Manipul government in zong DIPL mangcha in ne kalna thu an sodo pengal ovin hi chi audio clip chu sim thu Dr. Ahi tin an seizuvin ahinla sim thu hidan evidence imisa anapodo adi ke povin hi Hichi audio clip to kisayzin Cookie Organizations for Human Rights Trust kohor in Supreme Court a petition an sepay ovin hito kilhan in November ni simge 2024 June Chief Justice Louis D.Y. Chandra Chut Makaina Judge Thum umna bench in hichi audio clip chu sim thu ahi hilo let ma ahin su chik diu chule hichi chu court a ahin pi ilu diwa an het sa u ahi Supreme Court to Petition Petitional Council Prasan Busan in November nisim somna li 2023 June hichi audio clip chu Truth Lab ma verify boldin an pilut in January nisim somna gate 2025 ni June Truth Lab in Prasan Busan hinga report an thot novin hi hichi to kilhan in January nisim somni len ni 2025 ni June Prasan Busan in Truth Lab certification report jawpum in Supreme Court hinga supplementary affidavit khat an farbe in hi jan hi chun hichi thu kisejin hearing ana in Manipul Union Government Helading SG Meta in hichi audio clip chu Government Laboratory Central Forensic Science Laboratory CFSLR verified boldin hapta thumsung phat thum in hi hito kilhan in Chief Justice of India Sanjeev Khanna Justice Sanjay Kumar in SG Meta nge na chu apom pihon in hapta thum ka sunga CFSLR kon hichi audio clip to kisai report ahin pilu di uvin phat apilhan in hi aban hearing hi march nisim somni li adia gon hi The Wire News Porter to akihona achun kohor helading Prasan Busan in Truth Lab te hi government lab hosa nga ta san thezo hi government agency chom CBI le CFSL ho hezing injong verification work ding to kisaya Truth Lab amanju hi atin hi Cookie MP Manipul Kim President Ches Azang Khung Sai Chungango anati lo akinay na bana FIR kizi lurkhum to kisezin Cookie MP Sadar his case in Janhijun dan sangta apong vin hi Kangpo PSP in hitabang FIR ang kapoy at tinaban het zong hekapon hi hichihin avat sa chu hichihi Kim President Ches Azang Khung Sai su min sit na ding to ogon kisim hidan Cookie MP Sadar Hills to sojun asezin hi Kesin asay bena Ches Azang Khung Sai hi damlaw na zia gampa malha izan ham khat kisan umahitan hichi tilso to kisaya anna na di thailaw him til ahin tilso pena umlaw khat chunga ngo na kibol hi tilki dang nui za ta hi het di khat chu hunjang hu mi pile Central Forces ho kino to na acho Central Forces ho gari phabe mi pi in anasu si pe ahin hichi hi Kim President Ches Azang Khung Sai til do hi tia ama chunga ngo anale FIR an kizi lut hi tia nisi thu so bu chom hon an so u hi Manipur Police in Ches Azang Khung Sai chunga FIR kizi lut lo ham te zong akin thailam pena ahin so che divin Cookie MP Sadar Hills in nge na anizin hi Zanhijun Committee on Tribal Unity Kotu Makaina in Somni Lakhat Veil Hinna Remembrance Day Sadar Hills ananit lovin hi Zanhijun Remembrance Day kinit na achun You sacrifice yet today for our tomorrow ti topi mangcha anakinit ahin hicha achun government office private institution bana kailhang mun zo se zo anki kha in hi Kuki-Zo cha te zo sin nilha lang chun umnaw in munchi uwa gamlan namding anamolim saho gyaldo na le za na
Kender anava achi uvin hi. Kortu lamkai zo sin Mulder Cemetery muna kingon anamang khom uvin hichahin gamsunga se solam kai tam ta le mi pin pan anala uvin hi. BJP MLA phabap in Manipur a BJP lamkai na government support la do ding to ko anei to kilhon in en Biren Singh lamkai na Manipur BJP government in constitutional crisis ahin to thading dimuna hidan thulut khat in asai in hi ang longding February ni sim somni ko a ki panding Manipur Legislative Assembly session masanga BJP MLA somnugup in state government support ahin withdraw thadin mun ahitin amin pha po ding nomlo BJP MLA khat in news is mozo ahesa in hi hichi BJP MLA somlugup hoto Congress MLA nga MPP MLA nga NPF MLA ni le independent MLA ni githoko ma state government chunga presal api ding utasan tasan a umdan amin sei do ading nomlo BJP MLA phabet hon asai oven hi geldo thaichu tu chung buina asozo apat Chin-Kuki-Zo MLA somho assembly zawtalo ahive chule MPP MLA and KISH anamolim a assembly sit som gubla a khat ong ahi Janata Dar United MLA nga hon BJP zob din ti apon zi uva achung uva anti defection case ki bolzong speaker tribunal a thu atan ha lova umnala hi heji thu a speaker tribunal and hearing khatjong tu ni khole anei na laiding ahi alang khana tu chung assembly session a MPP MLA ho opposition bench a to ding u ki phal pi ding ahi dan u assembly speaker thokcham Satya Brata in aphong do in hi jani tu somi ho to holim na a Satya Brata in MPP national president Konrak ke sangma akon MPP in Manipur a NDA government ato ta lo hidon sa na amudong zuya tu chunga assembly a MPP MLA ho opposition bensa ato ding uphat sa hi ati chule tu masangje ma home minister Amit Shah to akimuto thu a thudo adwan but na a te Satya Brata in tu chung assembly session chamta a achil ha piding a Amit Shah in avai la hidan jong aphong do in hi home minister to akimuto na thulhan detail ta selova in Manipur BJP sunga ki tolo na hidan jong home minister in happy hidan ase in hi tu chung assembly section a Manipur government chunga no confidence motion po do a omle mi pin a in ovalung munga cheng the a Aheloute a hitin en Biren Singh in ki na ana 18 Congress legislature party lam kai lui okram ibobi in aphong do e Manipur chief minister en Biren Singh in achisa January ni simson li ni ko a BJP office a Sanvi Dhan Guraf abizan ke manna a athu seina a no confidence motion po do go member ho chunga go na ki piding ahidan aphong do 18 okram ibobi in governor sa tai state government chunga no confidence motion ang ki podo popole ahin podo member chu mi pi in adal mangding aina zong no ma achen sa loading ahitin ki na ane 18 okram ibobi in governor ke bala sa leader of the house CM khat to say member ho privilege let right parke na ahitin okram ibobi in asebe in hi het chu Manipur a turgaw hi kumni nai lam hi ta wanga tu chana chamna thu ki sei po nai lo hi hitizi a hi opposition congress hon state government oimona thu aphon do jing u hi chief minister to say he member ho gi na ahin la hi chi ho ki chadi loading a hi mi pi interest a bolding alom ho ki bol thoding a hi boina kumni hingti a hi ta wanga state government in amopo na aso bulhi zolo a hi tin okram ibobi in asaibe in a hi United Nations Humanitarian Monitoring Mission in report api nawa February ni simtum chana Russia ter Ukraine sapai ka hinga aman ho prisoner of war ho atha naw akhang etin hi ache sa 2024 August sapat hitabanga gal hinga aman ho ki thani thunsu munchum chum a somni la lita hingin somsagi la ko ta ave ki thana chindo in ang me ati hitabanga chalo hi vanoi chi na hongpi dandung zu ya galaiza chon git lo na het hi ati amit na mu ho akor ki mudung zuzin ki kap to na mona ki pedo surrender ki bol ho ki su kha na neza ki dal ho lungsit na baizin Russian sapaiten akap li zingzing veti vin hi adi a bakmun vela ki do na sunga Russian sapaiten Ukraine sapai zaval hitabang chun athat ove ati thilso ho chunga Ukraine foreign minister Andriy
Sabia in hat in demna anezin vanoi chamha gamhon pan ala ovahita banga chonbal nei ho chunga dandung zui na to na anei na ding uvinjong nge na anei in hi kingo na to kimanin Russian Defense Ministry akon ima doambot na ampon hi alangkan UN mission in report api na achun Ukraine supay tenjong Russian supay machan na naiza umho lungsit na belza akabli now umzin asezin kidaw na ahin alang to gyala hoy sita kithato na achil happy danhan ata alang inahi Aji sa February ni sim ni khat ni hochin Iran in lay nuiza misal government sa akison pita ta ho akoy na munpi athum chan chu vanoi muthezin anan sodo kin ovin hi het thei kha chu lakhat sunga munjum som asodo naw athum chan na hitan hi chilei noi khulpi mun hi ral hanglam kaiza hin government cha chikim ta ho chu ngai cha phana manjing theidinga a hol ningta ovin asena ban over misar ho chu kilometers zakhana pat sang chunglam a lengthe chikim ta ko uvin ese uve chule amun pi hi changkang ta kisima electronic warfare hi han ipilam hi zongle galme te buluna akon hoido thinding a kisem hi danjong ata lang uvin hi bangkal kisim na to kimana Islamic Revolutionary Guard Corps Chief Major General Hoshin Salami na sayna Hitya ki gutna anay uhin adi a akimel ma pilzingo United States le Israel akon buluna ho le thu na ding a kikong tup ahidan asaysin hi alangkana Iran in nuclear government cha nay do ateding agut uva asyal imgu na ding a space program achieve uva akilep jinglai uva hitabanga Iran 10 akigut na hinta do uhin vanoi gam tampin kulta ala khota ava suina anay uvin hi akiti Hete khachu Iran te misar ha ta ho semdo thaina technology hi atamzo North Korea ten akithopi jing uchu hi US President Donald Trump in vanoi kam chumchuma kon US kam sunga hong ki pulut ho thillalo nela cha ho chunga kai akhan sa in hi Mexico le Canada gama 25% chule China chunga 10% in anaphong do e hi chu February ni simli tunin kha pana chi panding hitan abolo now hi adia khopem ho ti chu immigrants kamna theza ki ve ho ve kol na dingle ngamsunga ki pudo ho machal sa na dinga hidan ata lang e alangkhan ahi ti ho se hin pha chom khana ding US kamsunga thilalo manhata ahu khana khan tauna anong kai sa ding ahitin economy son asai ove chile tarif ke khan sa na gam ho akon ale thuna aphula anna ahin chilha pi de devin akisezin hila tu chana gam ho akon akichi che phon do hinai poi akitin Trump tarif phon do chunga hin India ahoido ham in US kamsunga kon hu kipulut ho chunga import duty so kim sa hi atkiti dunia ding in Thusoh Lahkhom in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe